hiyo ndio devise ya sawa mazunga ya sawa. Akili kichwani, Yesu na pesa mfukoni. Kolea nifasirie kolea nini? Dhambi zingine haziko dhambi aseni kifungo, aseni ni pepo ya asili. Tunaanza kemea pepo ya asili, toka, haitatoka. Leo ukimupa kazi siku 2 siku 3 unaona anatoka Mkristo anaona gani? Yeniko nayo. Parce que kuandae sa gouvernement il y a plan que batu biko na kufa sana. Juu tulirejete médecine traditionnelle. Mafuta ishaka kwa mingi mwili. Tumia nini? Yenye tunasema mélange de café. Okay. Merci. Mtu aweza kuchunga watu wao watakuwa maskini zaidi. Nina moyo wa shukrani kuona wakati tunasimamia departement wa mama tunawafundisha namna ya kufanya au kujitegemea. Wakati tunafika hapa tunaona mafundisho mengi sana. Ninaona mazuri, naona bora na ni maana ambayo tutaendelea kufanyia kazi kusudi iendelee. Mimi ni mchungaji wa pastor na mshe Kabiona Mkele, niko pastor kanisa nzuri kwa kwanza kwa direction ya province.